Hambairo sini haping TV no tai kubung phane TV ni gorong no tam ni ke belekan hambai sari do chang press meet khajan boi nai jorama boi nai kokka hamasi sing 7 tariko sini TYRPC ni hoite tai joyandi RPI beke mili boi nai rasta ruko khlaina tongoni jengna miao जोङो गभर्नमेन्ट लक्ष्य थिरका जों 7 पॉइंट नाय जों बरनो अल्टीमेटम रमानि tam mawo hangke introduction of inner line permit by action taken against foreign national abono tui rmani borok already home department no riroka je submit khaimani no borok abo ব্যবস্থা খাইতে হনি নাই আপন বাগাই না जों अब मोटामोटी जों कয়েকদিন माना सिंनाय ते गायसा हांकांके जों अर मानफिका introduction of more power through upgradation TTIDC अब detail upgradation bahai kengna educate bahai kengna अब जों गायसा in connection of with more power of TTIDC अब जों details के रेडी हनी सावता ते गायसा के arrangements of secure accommodation अब कसिनि जे लीडर हमने बुमो security नोइने बुमो रेडी हनी सावता ते गायसा के providing more power regarding TLAR or TLA Act 1960 and 1961 AD अब नि हाइनो existing bahayang amendment bahayang apa semua direction itu ini sahaja. Oke, teka sangka amendments of new redemarcation para village habitation overall area no tu ini semua kaisa borok details para bubung nai inhabitation bubung nai bo including nai aborok borok semua kaisa ngor din sita ajar din sita beseng taguan sok lagi ya tahu seng besang sini kalau tadi kau tiba di sini meeting tunggu tapi kenapa ini RPI meeting tunggu sengor salah nai to ke besang kau borok semua aborok details tu thaba tak borok besang kau aborok tu action kini ini sama begini seng समस्त सारा त्रिपुरानि पॉलिटिकल लीडर बाय ताई स्टूडेंट संगठन बाय सोशल संगठन बाय कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम खाइना और 7 विषय फैयो वो जों रमाय बोसां नवेम्बर लास्ट रग फानो ताई डिसेम्बर पिला फानो जों अबरमाय अबरमायना जों सिनि बरं बिसिंग गियानि गुनि तंगाय रमाय जों सालायनाय जों जे 7 पॉइंट नै बरं अल्टिमेट नमनि बरं जों सालतानि भरेखनो जों माबुनि उत्तर खा abon gobena belakan hambai sengate kaisa angka oro sungnuka separate police force abo hain borok to the chief executive officer TTIDC khumulung borok na abo engko nanan baginai borok tore gori nanan action khlanya boine borok city sikya gabon borok no kya jora nango jeng tabuk 7 point nai jeng paikya ngate kaisa kang tintam khlaipi gua Sini TYP sirongni bisingo regarding implementation ara immediately implementation boyang koksaka rehabilitation project like Pikari PMAY power tiller fisheries small business rubber tai gumuno botong ta aborok tini ang taisa hainai borong mujuk clarifika baksa inquiry pajak rabar besibak sanction jak tai kumun ga sanction jako 5300 jona pikari tai nok abar bagisin jara final borong manan bagina Delhi rangsan hojak 200 koti dopo tabu immediately jangan na gomarnai jangan bayang marnai aba mai tidang sapika dakir de rinai boroga bo busung ni bisingo semindia fiaba jeng tuda tumuru bonga samgrok ni angka seng lama to kasunai no tam ni angka bo
स्टेट गभर्नमेन्टनि बेपार सिमिया टिटिडि सिम बेपार सिमिया सेन्ट्रेलनि बेपार आबन ब्रक मने खालायो जों তিনি সভা 35 বছর গমানি পড়ব গভর্নমেন্ট তাবুক মাইনাস পাস ক্লাইকা মাইনাস পাস নাম পড়ব जों তাবুক বরং মুতু খাইরকা বরং তাবুক ডিটেইলস সানকা আবন বাকিनो जों 7 तारिखआव जों जे लामा गासन दङनि आव टटेलि जों ताबुक पस्टपन खाइरजाखा जों बसांगा आव जिनि सभा बाहायनाय जों गभर्नमेन्ट नयताव सालाय दंगो दिनै आं ते कायसाकब अंका जेलनि बागै जे बरफ सिङाव बै जों एप्लिकेसन माने बेरायना हैनाय 2 मास गायखे थांगा दिनै मिनिस्टारनाव थांगा थांहैनाय आरोनि जों जे एप्लिकेसन मोननायाव नाखा सेक्रेटारिनाव फैगा एबा प्रिजननो थांगा जों आबाव ताबुक ब्रस होया फाइलाव सेमिया ताबुके जों ताबुक जोंसे शान्ति के हिमै नग दङै जालाय खबसामाय दङ सिनि जालाय रावताबु जेल दङ आबरंग जों फियंना बागैना गभर्नमेन्ट सालायजा आंगा ताबु अब बोसोर जति खायमानाय अब सायमिनिया अब नता जों बिनि सामुं सिनि सबानो बसांगा जों आवगै तरका थांनाय देखो हामबाय बेस बफोरनि बिसिंगा बा पुलिस रिक्रुटमेन्ट नाना हमाने आम बफोरनि सिमा अबसर दंनाय केनके अमो आगेओ एडीसी वैसा पुलिस रिक्रुटमेन्ट बेपार बरक कहरका बिल पास क्लाई ताबुक तो एसे बरक सापिबानि अब गुरिना बुरि साइतंका हेपनो जों 15 हयते 20 तारिख बिसिं जदि अबरक एफेक्ट यांके बायनिगा जों सिनि 11 तारिखआव सिनि मिटिं दङ जों सालायनाय रास्ता रुकुले मा खायनाय नु कारण गभर्नमेन्टआव बङा गयसाया बिसेसकै हामबाय मारो सिन ट्राइबेल अफेयार मिनिस्टार बरंगनां रामपज जमातिया फाइमान परसे ताबु तरक सामं थांबाय दङ बाक्सा बना बदरे बरखनो हेपन आं बासं मा नुजैयाबले बर सामं का साथारि खाइन दङ बनाव जरा रनाव यमा हायराव तक त कैसा टियुआर पैसिने प्रेसिडेन्ट ननि थांनाय 1 तारिख हामो ननि सालनायनि सेटिं डेमोन्स्ट्रेशन ब्रनो नुकजागिया बा बनो रिंगा बा मीटिंग खायमाने करै हाने बो एलिगेशन दो इंगे नक माने तांग बगे रिंगिया बा ताम बगे फाया आमो अबले आं सिलिया वासापुरो सिनि संकयतारस दंखु आजागाव 1 तारिख 2 तारिखआव जों दङ बो थांनाय मासनि 27 तारिखआव दांखोमो 28 तारिखआव खिन्थु आन्नागो फायजाक आं बनो साजाक नों फायना दानि सामानि आंले ताम तिरो हिमियाखौनि सावता आं अमायरगो जे बनबाय सालायजाक फुन्तिबो सालायजाक किन्तु बो जे ताम वानसका सेमिया ते कैसा क बतो आरपीआई नि भाइस प्रेसिडेन्टशिपले बिनि सयबो दङ आरो बुलखे कहा जागा जमा देवा सयखरगा ते कहा जागा के दानियल ब्रक नि सयखलगिया आरो बा बो उनको खाबले कारण जोंखौ जयेनलि कमिटि हाय खाजाकले जेमन टीएसआर बाय जों खाजाक टीएसआर उना दिनो फायगिया मासाबांनि फायगिया इंगा हंके बहुत तोतांनि फैलिया आनो तो सारो जे दिन 1 तारिख लास्ट आनो बसाबले आं लगन तैबा फैनाय नि सावता गाबन तांनि गो बापरेस बायके साका तांनि हायबा साका हिमैनो सालाय दंब्ले अवन बागैनाबो बिन व्यक्तिगत बबार खाता हाय दिबा बक्सा ग्रेटर इंडिया सानमान जाजागिया आमो जुक्ति न कगिया हना आमना तै नों ताम सानमो चों आबो तो जों सालायखा बक्सा बरक बुजियाङै हाय सावता ग्रेटर इंडिया तांनि मासान कांके बरक जों हाय बांलादेश जों बरक गुरियालि बरक सियालि ताबो बक्सा असिना हा फैनाय फार हानि बरक ता बिदेशि रं दिनै देखो बरक आयांगा जागा रक जियाखर मा फासियो किसु संकक बर रक मौलबादी मुस्लिम संगठन दङ ते बर खामिया रक दङ ता वानसा रंनि ताबो हिन्दी को बेंगली रंनि जागा दङ जुरके सेगैनाय बरंगा रन रहे दिबा बर अल फायका कक सापाय दिबा अबसिनि जागा नि हमरा बांला साइथिं दिबा अखदा वा माजे इंडिया गभर्नमेंट
ayangni borokno ake phainai rokno je jaga bok sekjak phaikya tabok chini hawa tong phaikya borok bidesh singkhabli hagin Greta Thunberg masanabli Greta Thunberg to chini minister go sinaka singmata Greta Thunberg nai tongo haipano Greta Thunberg basmin sugya India Greta India nango tangi nangka Bangladesh ni je wanji phainai rokno hoyto borok tlangi thangtung hoyto borok jaga bong je jaga no rei thung 1% for Bangladesh ni tangai engka sing borok sing masu banai tangai sing borok bai borok ni borok thangsini ba borok no bong ni bagai nai sing shelter oron masanai Bangladesh borok no je phaimina jaga no ayang kumila tei khlai nai ayang barambar de khlai ayang Chottogram bahag rei na ba bong jaga borto oro gowo gobo nang borok sam sungta basa phainai phatra hani borok no chini hawa ka borok phai koto sapayo ayang khali sima phayo sial hai ka se khali phe abada tongrok oma horo chini hawa phai se abo siti brasini age puro purus na hani ba amra bangali hing tong hoble amra nang no sam sungtang koto sai kari nai sing mil lai ba ka solp ngai abo sadi haban sing chini hawa su tong me ta chini hawa la jaga sagari sang ka ba nga bai jodi Greta India sing to dabi khlai tongo khubu khlai nai India government haipano sengaro taya sek bunyahan borong rimalia nga por bangit lang sungta yang ipi rogo ayang go Rajasthan rogo mai kotom jaga tong khule khali komo hache boi yasapan sadang boisan soktung abo puila ka hamyang Greta Thunberg pro hamyang je diba agi titi di ko puru san puru asa ka CPM ro pura an thago tong basa polo kumar de bor manai titi di simang kani ya fase bikuma asanya ini ola bor sa tong khaji bro sa tabo bahai no Greta Thunberg pasang sa hamle tongo ha chini raja wan sogoi nai bos hawai nai tabo samka gabagin banyo sing Greta India nango tangi nang ke Bangladesh sing ode khang nang abo India government salai dong boneng borok review ha sing ar narne pokda borok haino Sheikh Hasina kaham Perdana Menteri Modi kaham hime sia borok main sawai ko sing angle ulafano jodi amah rasans ma hangke amah ke ya kadia au sini hawa bunya ha war toni mone abo sing aro teng tonja borong ayang runani besa mak lene haya ka jaga riya ka bong borong portlang hang tungta omon sin dabi bele hambai